جلسه مشترک نوبتی بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. دویمی اکتبر سال جاری در ولایت باتکент جمهوری قرقیزستان جلسه مشترک نوبتی بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید. هیئت گروه کاری جانب تاجیکستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک سایمومین یتیموف و جانب قرقیزستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان گنرال ليتنانت قامچیبек توشیف راهبری نمودند. در رفت جلسه مبادله افکار اوید به مسئله دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت. راهبران گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان مهمیت حل و فصل نمودن منطقه‌های باقی مانده سرحدی دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان را ابراز نموده به اعضایان گروه‌های کاری دستورهای مشخص دادند. گروه‌های کاری توپوگرافی و مسئله‌های حقوقی هیئت حکومت‌های تاجیکستان و قرقیزستان کارها را برای ترتیب دادن نقشه لایحه خط مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قسمت باقی مانده سرحدی دولتی ادامه می‌دهند. در رفت واخوری مهمیت تقویت بخشیدن دوستی، یکدیگر فهمی و اعتماد بین ساکنان منطقه‌های نزدیک سرحدی و جانب نمودن همکاری‌های دوجانبه ضرور شماریده شد. از نتیجه واخوری هیئت‌های بین دولتی دوجانب پروتکل به امضا رسید. واخوری در فضای حسن تفاهم برگزار گردید. Конфликты всегда ниже истории. Конфликты всегда ниже всякой критики. Поэтому именно сейчас, сегодня, в городе Баткене мы подписали протокол номер 44. Этот протокол, в принципе, решает при его реализации все вопросы и проблемы, которые ранее являлись основой и предпосылкой для конфликта на таджикско-киргизской государственной границе. Реализация этого протокола и подписание этого протокола, я со всей ответственностью заявляю, что она является реализацией воли глав двух государств. Лидер таджикской нации, президент Республики Таджикистан, уважаемого Гумар Шариповича Рахмона, и президента Киргизской Республики Садира Нургужевича Жапарова. Мы убеждены в том, что, подписав этот протокол, мы целенаправленно и конструктивно будем его реализовать шаг за шагом. И в самый короткий срок мы приходим к основополагающим документам. Мы горды тем, что данный протокол является результатом кропотливой работы наших двусторонних отношений и выражения воли наших народов для обеспечения мира, стабильности, развития на нашей земле. Спасибо. Уважаемые друзья, мы сегодня на самом деле подписали протокол. Это 2 октября 2023 году в городе Баткене. Данный протокол был подписан согласованно с двух сторон и дает нам основание решать все приграничные вопросы. Даст Бог, мы в скором времени примем решение, окончательное решение о окончании определения всех государственных границ. Я благодарю все команды с двух сторон, которые приняли участие в подготовке данного решения. Кроме того, мы приняли решение о том, что наша комиссия, Госкомиссия по делимитации и демаркации, будет работать непрерывно, постоянно и в скором времени окончательно принять все решения. Даст Бог, те решения, которые мы сейчас сегодня подписали,
дают нам основания, что на границе будет спокойно, стабильно, и наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии.